nir malaken yam kana jala kontin bajo me bajo kwen to kon kalar mi goliang a breaking news shaladun go take a kor mi tuɔɔk and tämɛ ka kor mo shaje report o tuɔɔk ka wheaten to pin mawaiut ka jikow ka pagaak and gwasmo wa jendana to korten kor mo tuɔɔk kam de SPLM IO kene de SSPDF tin de pinkir ma yadit jen jodana gorno banywa yakel kan konore ler kana me mi jiram jidit kan online TV channel no gajen wojen de ler me de jenwa kane de kokien ko de kan maljek anyok gorje en wojen de subscribe ka support educational ka de notification bell de jetwan committee mi mal bereda chamala shubekeji day na modere lat ko gorko bi rwayni bikan kula shup ga shuje pero jeno bishar bija ko pin gwasama en jobo ko ene jo mashalat chaje post ko social media jen gorbo nyaka kelo bana mandan le road banje chuli ngwada me ko gorko no be content tilar ko no bana ka ngach no ko ngulat ko rodi no ki ngum tuɔɔk bana jo me banje kwen kel gwasame kajan google mabanen konme name pagaak so name jen pagaak so name kubri okay name kubri so kuje me menen yana me name jikow ala chale jikow yer jikow so kuje me Ethiopia so no tiega ka daran shalke kurga so kuje me jala kuisa Sudan so kuisa Sudan kuji mi jende yen charde yen ko lo ka rega dan la rega rek dung pagaak an gwada dan chara dan wo chukori tuɔɔktin beje nyaka ye in a minute so chana na me chana nyamenen okay gwada me na mene jen map so mugi kona kama gwada me de kona nen na me pagaak so somewhere de kon jikow de kona jik gwada me so na mene distant na me jikow this one jikow jena mene gwada mene de je screenshot ko biya je kulanen la nyod ni gwada dana gojen wo dong de kor modere tuɔɔkten ko sala ro kor teten na mene jikow this one jen jikow so na mene pagaak so mete mele ro na me pagaak bri so somewhere on here jen gwada nante mente kume dung SSPDF teten but kume SSPDF wate are on here jen gwada teten okay here so this side mekele wa kume SSPDF la kene jen ko kuje mina na ko kon go kon jemu dana go peg Ethiopia kuje me peg Ethiopia jende yana kama gwada mane so sorry na mekele o be kuje mane Ethiopia okay beje nyade gwada me okay ko gui kon peg de bo peg de na many a bridge so bridge inside Ethiopia this one take Ethiopia so na me ajen joko na pa kon lat so we ka kuje mina na abena na so gwada me ala joko South Sudan te gwama so somewhere on here tikatin kan de ni IO okay t SSPDF te ten gwada me kelio abena ka pagaak ko pagaak terar somewhere there so kanedi ti ka nedi kon la jiko mutin mat kel ke kirma yadit ka dobrana cha kullat ke jen go shikori to gaje mo kala goro no kala nyoy kel so na me bridge already this is inside Ethiopia so mo kon outside bu kon which dum pagaak bana je gwada me dinen gwada me territory by the way and na me bonan ngoro ba te inside Ethiopia so anime dong mi kon kula kairar yo dong de kon kulik bana me te ka kai Ethiopia so de me kele jen which pagaak na me so gwada na dong to korten ko chara do en kormo tuoga ka wujin dorshal ke jikow ko la yambura woka pagaak payam kam de ni IO kene de ni SSPDF jen jowrana chakwen so kwale kujeno where fighting is taking place so komugi kona gwada mene jikow jano gwada me so me jikow na me jikow gomene ko to yer jene so yer cha bele little bit ko yete jo gwada me thank you jele gwada on chen gwada to rekten so through gwada me woka jen wijiko na mene jikow la yere ko na me yer kele this one na me yer kele de nen bo gwada me charge circle so yer jala de ko ne
ko jir jala diagonal, so it means that kor tuɔɔk is somewhere around there. Kia weke jikow. Come SSPDF kan SPLM IO ka dua brana chalat keja. So menetin men biakula ngai gwa me. Okay, this is bridge. So namete te inside dung Ethiopia, but dio jana me ka gwa dia bendong ba jenyo ka malat keja ko zenta mi jen gwe je bridge. Bridge gwa chale lotere jemite ke Ethiopia. Kajan gwa dan la kai. Muguyene loljukwa men na men chalo loljukwa somewhere, so ajen gwa dan la kai na mono, so today ni SSPDF to gwa me today ni Ethiopia te kucheme, so we somewhere there, and then but dor dung de ni SSPDF be chujak, so na men dor SSPDF ke leo beno gwa me, so ajen gwa dan la re ni alien bala nyuratin no na mi do mai wudo kuchemi, so ajen dan en la road and tamen wo te ko mi tuɔɔk. So mite mi tuɔɔk, and then ajen gwa dana pa nyodhia, so ajen jaw dana chalat and wo take a korm le rode re witin winemi, but ngoda kan detail kan kene no ngoda ramadan chi post social media chalana jen wo chi kor che tuɔɔk gwa da mo, so namani ajen border, so kor che tuɔɔk inside pagaak, but somewhere around commercial yambura somewhere, so ken go the to kor take tenon. Agenda na gore de nyaga yekel kwa jalot chuje poro jeno subscribe kanu online TV channel biata kamal bye bye.